Haka review meeting jongka Ribohoi District kabalai syong perkat kam menta kasngi ha DRDA Conference Hall Ribohoi District nongpo. Nakaliang jong i Deputy Commissioner ke Ribohoi District ikong RM Kurba ila pentip ba kabadon kam ikipaj ba kalong bahadu menta ompat sya aban pli ya ki yeu he Henry kinlong shwa tangka to katne ki yeu shnong ki ban pli kumbalale hakine kindiat singi ki beladam. Hakaju kapor ila kentu ya kinong ilam shnong ki babu da ki get hakilat shnong bakin bu tang ki get ki bala aban pli bat ban kang. Bat ba om de ban bu da ki mau la ne ki ding ki bom long ban pli bat ban kang. Bat ru ki ne ki get de ban don lang ki volunteer. Hakane ka review meeting la edon na du ki MLA ka district, ki MDC ka district, ki BDO na ki CNRD block, kuntup ru ya Deputy Commissioner ba di Additional Deputy Commissioner ka Ribohoi District. Kemudian kembali lagi dan syedek penong ya kenika meeting kembali review ya ke district ke Jomni, but nila batai hantu ba nila depdes shispa sang pendai kulitas, but menin nila ile retest si kitu ki beladep ya kena quarantine period ke kat sausni. De ya kita di bang retest menin ni de sang pekra terima. De haka baya de bat kini ki result jongki hidang ya up, but kidang don shu sasong lagi case bas maru ya kita hidang up. De kendai pun yo teli na kita guna adap test kita negative. No? De kata ka di number 1, number 2 kalau ba ya kini ki bangi quarantine mentamo ki bangi dan kini quarantine gitu ki break berang dan travel history na ni bawa na ba ide kita ki student dan ki bawa tray shabari ni bawa likan kumi kita ki bade hapo di hojumi ya ki ibu haki quarantine center but bon laki haduk mentah ki la dep ya kan ni ke period but kidon ki bangi la alek transfer ki sha ki ye joki. But hapa dah kabe de bekane ni om ye ki snong bekin pediang ye kini ki nong snong jongki ki bala adab ye quarantine but beki de ban penpej na ba hadin bala adab quarantine du kidang dehi ban don hayeng ki de ban de kata kami om self quarantine sakhat sausni haba ye de bekane self quarantine kamat ba ki de ban banum mi social gathering dan social gathering ki de ban mek cakap babon bril ide ban pek bala dan kenung gojing bayang klik dan gojing jempol dan gojing jenjar ban ring mensip ya kita ban report siapa 108 te ya kita gitu bala adab yang kat south ni quarantine mo ide ban beteng ya kata gojing isolate ya lede ni way pat kibril de ban ya jan ban no spot sa kat south ni lede nadu usni berikut ya quarantine okey. But kumjo ru ni keren Jepang mentala da jaba kawan kene ke Jepang ke Roy lana kai ke spread mengapa district tengi ong ya ki BDO sini but kene keren lang bunyi kenduk lang ken review lang but ki medical health officer joni ki badan lagi block joki bakin hab ban bo ikini ban identify lana ban pet ya kita ki quarantine building ban bu itu ki bring badan kan mono gajing travel history kin bu ha ko kita quarantine ha ki block la jong tang ba ye kini ki jaka ba bu quarantine ki building ban le quarantine ki de ban long hajan jong ka PHC la ne ka CAC amde ban identify baro man lakas nong nim dan kam ban identify man lakas nong ndreng de ban pe he ba ka dan ka PHC la ne ka CHC tang hajan jong ka Kijong kita hideban bu ya kini ki quarantine center. Balai ngile kan ya. Namar pa ni syam. Baladan ni snai quarantine center. Dan doktor ban lipet kan nong ka ba an kajing dan doktor hadis dok jeni lu kam deg babon ki datang kendian ke doktor. Dala dapi ni beng dot igini doktor la dan ibu quarantine mal lakas nang dan kumban res pa tli snang ka pot district jeni kan nong ka ba bakin doktor kin yo ban lipet iwe snang. Te ka babhahi ka lomba kini ki quarantine center ki di bandan hajan jong ka PHC la ne ka CAC nang mila bagi doktor jongi ki la ban bot den yagi itu ki basa ha ki tu quarantine center sakawai padangi discuss ka long nam ta ki yo baya kini ki yo she said yo he ngimpat la ban play menta even la da ki weng ye ka kena ke lockdown
minum patla ban play kini ki yo he nang ba kampat dan kata bajing song sengai ba dia kini ki border hi ning still hi kon balong mentaru ye ka jing le jing wan kan long kan bandrung ha po state jing kan debit tang la berni han ba mla bandung pat no we ke jaga te sakwe ka point ni discuss ni yo complain bon ba kalong ha ka bayad day ba ka jing bu ikini higiet naman la kasno ni semba ki bon na kini ki isnong ki ba bo ada ki mau bo ada ki ding he ban care kani ka lawan ka objection na babon ki bri ki bayat lenti ba teng kaya ke ambulance ne kaya ki kali bela don pas na le ya gitu ki kali ki ba kit ki nong tri sarkar ki balik pendap ya kam ke jong ki office ki haban hiar haban ya kren haban ya khana kani ka la penwan ra ya ka jing jenjari ki balik banwan te kom ya kani ngi kerpat ki sno kin sno ba wat bo e ki ma ne ki kin jasit na ne ki kinu ki jingke ki banwan ra e ka jing thut ga ya ke yang jong ki bobon balong nama bon na kini ki sno ki balong hakmat komentamo ngan si ong kum kini ka hanong po subo hanong po kadang ka sinong hadin nong po subo kadang kumar nga ki weg sha dar pi kham na nong po de ki sinong ba palat ik mar nga palat ik kintu ki sinong kadang ka kham janjan gibre ban rung man na ka gibre ba kwa ban le sinong no sinong ka kham jangai na ka ni ka highway ki happen ni cross ki knai foot li check point te ka long ka ba ba kam song sengai mo kam sengai ki bre ba kam tam ba men mi kan nom long sengai ki tu nom ya te ya kata ini ong dari pibu ki volunteer nim ong de la ki ada ki sit ki la de kim dan ki bre ban dan hang to up to kanta kan wan ra ka jing bom yes tu jing mo dan ga jing so si tingi ngi kerpat ki snong gin snong ha ban wengi gitu ki deng ki mau go ki bu apa surak jonghi bas ngobha ban dan ki bril ki volunteers ki ban man ya ka bat bakin kin nong ki bapila itu mapi bat kini ki volunteers ki de ban deng kin jamas mongi ina mapi yo kendo bon kini ki bril ki bayat nanti kila ban deng ki bara e kan jeng pang tela dana yang jonghi ila de pim kit khia dan pila mendai mapi bara pada ka jingpang sesno tingi request gi nong up haki snong kindeng ya kamas tamde ka to kamas medical ko magadeng mga bani ba suhi kideng dengi kinu mas kan no scarf la ne u muffler ne ko no jeng krisya ru bilan pensina ko ne kindeng gi kini ba kin ya dai la de naka no ka ke kini jing hawa kan ga jing saham ki beri pada mang biya nanti kata tadi ka wei pada kalamban kin deng ru iki kin jaglaus bali ngong kin deng kin jaglaus ne ki jing ada ya ki ti kalong namar ba ki check iki kot kisla minta sibo pi ta ikan no kot kisla bal abad ubri badan ka jing pang tela de pi check yo kot menta kalong ba ki ru ki la ban yo pat naka transfer ma la chupo nga IP naka kat la dang nga don jing pang nga IP kunir mo la de pibat ni ka chupo pat pila ban yo te na ta katao ka bahahi ba ki ya le ban ya dai la de ka bahahi te kalong chupo nga kani de ID card nga shipen EFP ko to te pim dei ban khata ya ka la de pim dan kanu kono ka la jing ya ta so bhawat khata kanu kono ka kat ka ba ki ai ba de ki we ki bre shipen e la de department bu ada ka light ne la ka torch pen i ki kum tu na jingai mo wa de tur haja katai ka bala ban ya dai ni baro ban hab ban ya syam ni hab ya kit kli ban ni ban syam kiai kan ni to bai pada ka point ka lomba ka ba de bat ka lum jing tap bu ni la ya kran si bola ja no ba klan ubam de na kan ni ka dong jumi te la da mi hab ban tap yu hang ni te ngin tho skisno chiki balang bu pher kin ai jaka ha ki lom balang na ki lom sno bakin ngin la ban tep ikini di pril lada kawan kataru ni happen ya kren hang ka pos panggat haru bat kren pa ile de ban ngin ngila thoru chiki balang bu pher ba
Subuh mentah lada unong song jangi iba de nang repoi klat no nama kene jingpang tikide ban bu lupa di ban ekran lupa ha ingin tap ya u pade dan ya ka ha ingin tap ya ki lada ki jaga ni jing sosi dia kata hing ya kena baksa ko weru ni amba ha kono ko ya brem ende ban bon palat ya ka akum dan ha jing ya thor de buat kini ki kampai ba ni de man bat be ita apung lain nak apung la ban sha baca ko beru wada lada de kata ka jaga snosi nak jaga dokumen ki de ban shom chimitar we de kata ru ni ha ni kan spam kata bat kabakhat do hite kalong ba kani kan nong nadu mentah sakmat kani kan nomor kom em ka jongi kabangi de ban menti ni kini lai tali ki eki de ban pek kini lai tali ki eki bangi ni habban buat den katakan ban social distancing dan ni kajing ya cengai we sisi mita ni we kaba ar kalong ba ladangi election no sino natakan de kar kom mun hab de ni kani mas kabala bede kalong ba haba syang ni ba ladangi mut ban kata ya dadi ya khmat jongi ni de man sai kini de lai tu ki bangim de syuk nang ni syuk mat ban ban e de kan ni de jing hi kaya ni pa kan ni de kom em jing nang ni syuk mat ko beli